Dobro jutro i dobrodošli u našu kuhinju. Ovdje kuhamo jednostavno, brzo i zdravo. Čak i ako ste početnik, lako ćete svladati moje recepte, a oni uglavnom dobiju zeleno svjetlo i kod djece. Moji doduše od strane neko povrće, ali i opet pojedu nešto hranjivo. Činjenica je da jedemo previše mesa, tako da je svaki kreativni recept s ribom dobrodošao. Danas ću vam dati ideju kako napraviti pohani bakalar u kvinoji. Volim koristiti bakalar, dostupan je tijekom cijele godine, doduše ne svježi, ali bogat je dobrim proteinima i sadrži jako malo masti. Odlična dijetalna namirnica. Dobro ćemo ga posoliti. Napravit ću smjesu od jaja i pirovog brašna. Pirva mi je najjednostavnije rečeno stara vrsta pšenice, a pirovo brašno puno je bogatije mineralima od onog pšeničnog. Koristim ono eko podrijetla. Sljedeći korak je tostiranje kvinoje. Kvinoa vam je jako vrijedna žitarica, ne sadrži gluten, bogata je vrijednim aminokiselinama te sadrži cink, fosfor i magnezij. Lako je tostirati u posuđu u kojem se hrana ne lijepi. Ova konkretno ima neprijanjajuću keramičku oblogu. Pohano je na listi zabranjene hrane, ali kad pohate u pećnici na vruć zrak, onda ono može biti i bez kapi ulja. Ne znam pripadate li onima koji vole sve očistiti prije uživanja u samom jelu, ali ja da, otkad imam snažne pomoćnike. Ove kapsule su mi super jer uistinu čiste one tvrdokorne mrlje. Dakle, i ono što je super, učinkovite su i kod pranja u eko programima. Volim posluživati rajčicu uz glavno jelo jer odlično nas hidrira u ove ljetne sve toplije dane, a i sadrži likopen, moćan antioksidans koji štiti naše stanice od slobodnih radikala. Kako je ispao bakalar? Izrazito hrskav izvana, sočan iznutra. Pa mislim da su ove pećnice na vruć zrak u stvari pravo ulaganje u vaše zdravlje.